Экинчи кысым. Куз келди. Бакчалар сарарды. Жол четинде, дерелерде, төпелерде ешил чалылар кызардылар. Софанын огуну суслендирген чечеклер төкүлдү. Бостанларда бахла сырыклары чыплаклашты. Карылгачылар эвлеринин сачакларын быракып, сыжак өлкелерге учуп кеттилер. Ялтадан чыккан жол үстүндөгү тепелерини, кырларыны, узун кара назлы селбилерини, чамларыны девирген, чалыларыны яккан, кырларыны ойган, багларга, бакчаларга, түтүн тарлаларына таш топурак девирген аждера эркүн яны жерлерини ютуп, күн-күндөн Кызылташка жакынлаша эди. Tutun vaqtında tarlasını herkesten ziyade düşüngen, yanıp yakılgan Bekir, endi yavaş-yavaş kuş hayanı unutup başlagan edi. Unutmaga sebep de yok degil. Başta Çufut Levi'nin sözünü yakşı etip kangan. Son ise Ayşe'nin kastalığı kuş hayanı ikinci yerge atkan edi. Hastalığından son kızını Çoban Seydali'nin Remzisine vermesi, Dugun tedarigi, kızının yanı evge avuşması Bekirge kuş hayanı buz butun unutturgan edi. Ayşe ketken son ev mezarlık gibi sükunet içinde kaldı. Bostan bakımsızlaştı, sofanın çiçekleri döküldü, sarargan yapraklar çamurlarda çürümege başladılar. Bostan çetinde baştaları çakıl töşevli azbar kaldırımçığı, endi Ivan'ın çizmaları memişinin deresinden getirgen çamurlarga толган edi. Kenar odada kalamala kapıga bir mandal uydurdu. Don kölmeknen töşekte otura, oğlu Ivan getirgen rakılarını içe, bazan turar turmaz laf ete, bazan Rusça türküler yırlay, bazan da ses soluk çıkarmayıp epey vakit yata edi. Esma adamga bir şey oldu bellep, kenar odaga çapa, kapını örte, ama içerden kalamalanın çakıldap gülmesini eşitkeninin boynunu büküp, артына çekile, evine kire ocak başına oturup, teren düşüncelerge dala. Ah, baktı kara edi, kara. Күн-күнден дертine dert koşula. Kemerde öz hocasını da kalamala oldu dep zan eteydi. Çünkü Bekir de sabahleyin töşeginden turmay, tursa bile icide laf etmey. Ya kurkunu omuzlarına taşlap sofanın basamaklarında otura, ya da kart kutuk üstünde oturup tutun içe kununu geçireydi. Esma kemerde özüne kelmek, evvelki kuch kuvvetini bulmak ihtiyacının sabah erte tura, evni sıpıre, jiyiştıra, ahırını temizlep hayvanlarga yem bere, öyleylik aş pişire, hocasını yemekke çağıra. Fakat sofradaki 2 kaşık yerine 3 kaşık koyganda, kene içinde bir şey kırıla, gözleri yaşka tola. Ayşe kelmey, anasının yanında oturmay, anasının derdine derman olmay edi. Nasıl etip gelsin? Bir akşam üstü hocasına pişirgen böreklerden anasına da tatırmak için bir sağan börek algan, Remzi'nin beraber evlerinden çıkkan. Karşı mahalle meydanını keçip baba evine endiler. Ama evge barmazdan kestirme sırıkları yanında arabada ayak üstünde turgan Ivan'ını görmez, Ayşe'nin elleri kaltıramağa başladı. Sağan elinden tuştu, Remzi'ge sarılıp, koz yaşlarına boğula Remziçigin barmayık anda barmayık dep yalvardı, yalhardı, acı ağladı. Şu günden son baba eva Ayşe'ge öyle bir yat oldu ki, bazan anasının babası kızlarının Kızıltaş'ta yaşaganından hatta şüphelene ediler. Esma yavaş kızını unutup başladı. Kemerdek sofraga bir kaşık koya, kaşığının lazım olmaganını hatırlayarak, oğlugünün ucunun көз yaşlarını sile. Kemerde bostanda bakla sıralarını ottan temizlep turganda Maçık'nın mıngремесini eşitip, Ayşe Maçık'ke baksa kız dep kıçırmak için ağzını aça, ama Ayşe'nin evde olmaganını hatırlamaz yüreği kırıla, boğazına nedir kelip tıkılaydı.
Айшенин evden кеткенini мачыгды дуяйды, чүнки акшам усту отлактан кайтыркен, кестирме сырыклары янында тура, азбарга кирмек истемей, инат ете башыны каршы маалеге чевирип Айшени чагырыр киби узун-узун ажы муңрей эди. Эсма уну ите чеке ахырга кирсете, огуне емini коя, ама айван ашамай. Айшени бекилер кеби сонук көзлөрүнөн азбарга бака, дунянын эң гарып, эң заваллы айваны кеби эпей вактка жуалда тура. Эралда эпсинден зияде тушкун инсан Бекир эди. Эли иш тутмай, көзүнө зорнен юку кире, бугазындан аш зорнен кечеди. Базыда күнеш эвинин устуне келип, орталыкны жакшы этип кыздырган вакытта Эсмага эч бир шей айтмайып evden чыка, тилини юткан адам кеби кимсеге сөз катмайып көйдөн чыгып, тарласына бара, анда армут терегинин астында ерлешип, саатлернен дерени көзөтүп отура. Караңгылык басып башлаганда яваштан еринден тура, индемейип эвине кайтып келе. Софага көтерилежек ола, факат софага чыкар-чыкмас кенар одадан калам аланын түркүсүнө, вахший ках-кахасыны эшиткенинен артык дүйнөдө кендиси үчүн бир жер калмаган кеби ахырга кире. Атнын янында тура, ниаят Эсма келе колтугуна кире, ону сукут ве ышыксыз эвине алып кире. Күнлер бойлеже кечейди. Кимерде дердини анламак, енмек ихтияжынен Иваннен каламаланын эвине ерлешкен күнден сон башына келген огурсузлукларны, белаларны пармакнен сая себеплер арай. Эркез бутун бу огурсузлукларнын Иваннен каламаладан келгенин айта, ама Бекир буга чок кулак асмайды. Аслында ярамай адамдарга окшамайдылерди. Бу вакытка же кимсенин жолуну кесмедилер. Кимсенен кавга этмедилер, кимсени сөгмедилер. Бекир не десе ону яптылар, сөзүндөн чыкмадылар. Бекир тушунжеге далды. Энвернин баласы дамдан йыкылган олса кабаат балада. Дамга шамек кеби тырмашмасын да. Айше де Иванны кач кере көрдү, тарлада лаф этти. Эч бир чейчик болмады да. Не үчүн аранда Ивандан коркуп хасталанды? Я мачык. Хасталанган күнү мачык чубандай дегил эдими? Бекир эч бир шей аңлап боламай. Факат белаларынын Иваннен каламаладан келгенини дуя эди. Башы дертле, кайгылы. Бөлеже күнлер кече, Бекирнин жүрегине яны дертлер топлана. Бир күн саба эрте Бекир мачыкны ахырга баглай эди. Бирден жолда кычыра эвине doğru Энвернин чапай атканын көрүп калды. Аман жолга чыгып, Энверни каршылады. Энвернин көзлөрүндө тейлүүкелүү кыгылчымлар парылдай, жумруклары сыкыла, бети дивар кеби ак кесилген. Энвер Бекирни көргенинен токтады. Шу этрафта булунган бир кач көйлүү де Энверге тараф адымладылар. Бекир узактан «Не oldu Энвер?» деп сурады. Энвер Бекирге бакты, жылларнен көрүшмеген адам кеби Бекирни диккатнен сузду. Соңра жол четиндеги бир ташынын үстүнө отурду. Не бар я, Энвер, бир шей олдуму? Шымды Энвер Бекирнин сесинден бир аз етишкандай болду. Тек бу шей етишмеди коюмузге, бу да oldu иште, деди Энвер. Не oldu? Geceleyin Molla Ericep'nin эки коюну чалдылар. Бекир аяклары топракка сапланып калгандай тарс токталды. Чалдылармы? Энвер дедиклерине артык бир шей кошмады. Таш үстүндө отура, тирсеклери тизлеринде, элleri эки бажагы арасында сарккан, эп гарып калтырайды. Бекир Энвернин янына келди. Обыр көйлүлөрдү Энверни сарып алдылар. Сес солук чыкармайып, Энверге бакып турдулар. Бекир яваштан өпкелүү бир сеснен сомурданды. Бир янышлык болмасын, жаным. Койлар белки башка сүрүгө кошулгандырлар. Кайдан билесиң, белки? Энвер фырланып жеринден турду. Белкиси мелкиси жок, койлар чалынды, акырдан чалынды. Ким келирде койларны чалар, жаным. Көйдө не рум бар, не рус. Бизим каламала evde саргош. Иван эсе кежелейин шарга адым атмады. Энвернин көзлөрүндөгү тейлүүкелүү парылтылар
Бетіндегі сертлік яваш-яваш дағылды, оларның еріні yorgunluk nasıldır bir istirap aldı. Taş üstüne çökerek, memişnin deresi üstünde 200'den ziyade ivan var dedi Enver. Onlardan birisi mi? Ya ne? Birisi ya da hepsi. O bir köylüler Enver'ni daha ziyade sarıp aldılar. Onu büyük bir dikkatle dinlemeye tedariklendiler. Enver'nin gözlerinde bir an tekrar ateş parıldadı. Enver yumruğunu tizine urup gür sesinden: "Yaltağa bir kilit alınız. Kapılarınızga kilit asınız" dedi. Kilit mi? Kilit. Bu kadarlık aytayım, başka şey aytmayım. Kapılarınızı kilitlemeseniz son peşman edersiniz. Tünyon tavuk, bugün koy, yarın at. Onların her bir şeytan piçidir. Memişnin deresinde yakın bir yerde hapishane kurdular. Enver'ni ağızlarını açıp dikkatle dinlegen köylülerden birisi "Hapishane degenin nedir?" dep soradı. Türme. Türme nedir? Onun sualine başka bir köylü cevap verdi. Ulan türmenin ne olganını bilmeysin mi? Evvel ezelden beri şehirlerde türme bardır. Askerden kaçkanlarını, siyasetten anlaganlarını türmege atalar. Yok öyle değil. Çilingir'nin oğlu bana o yanı kurulma türme değil dedi. Aysa ne eken? Kenef eken. Kenefke de olşay. Divarları kalın, kapısı dar, ne hayvan kirer içine, ne odun sığar, ne bir şey. Penceresi yok, yalnız bir delik var, o da demirden kapılı. Penceresiz bacasız türme olur mu Enver? Aslında türme öyle olur işte. Ama bunu kendi hırsızları için yapkandırlar dep saymayım. Aysa kim için? Enver kokusunu yumrukladı. Bizim için, bizim. Biz ne çaldık da, kimge ne yaptık da bizim için türme yasasınlar? Aytayım. Enver parmağının toprağını işmar etip, elini sallay anlatmağa başladı. Bu toprak iki kozum. Bu toprak yıllar devamında Nikolay'ın boğazında bir kemik gibi kadalıp durdu. Yıllar devamında yutkundu ama yutup olamadı. Lakin biz şay yatsak, belanı da Allah verir bereketini de desek, kökke bakıp otursak, hiçbir şey yapmasak, ayttım, gene de aytacağım. O bu toprakını yutacak. Kamalizmanın Nikolay'ı gelecekti. Bu toprakını yutacak. Bizni evlerimizden koterip atacak. Topraklarımızı, bağlarımızı, bahçalarımızı elimizden çekip alacak. Enver'nin sert ve acil ahırdısını sabırla dinlegen Bekir'nin artık sabırı tükendi. Enver kardeşim, kesendi. Kozunlu seveyim, milletini şaşmalatma. Atadan miras kalgan toprakını kim gelecek de kim alacak? Ceneviz kalesi tiklengen günden berli biz bu toprakta yaşaymız. Nice yavuzlar kelip geçti ama kimse bizni bu topraktan koterip atıp olamadı. Kim koterip atar? Kim atar, kim atar? Otur bekle Bekir ağa, bekle. Yangın bacanı sarganca bekle. Son belki inanırsın. Bağlarga toprak devirmezler dedin, devireler. Kamalizma koyge kelmez dedin, kelmekte. Kelmekte ozu de nasıl kelmekte? Noğaylıktan köylüler bu tarafka kaçmaktalar. Kolxozga kirmegenlerini türmege alıp keteler, zindanga atalar. Ahmezcitnin camilerini kapattılar, Ercami'nin kapısına birer kilit astılar. İşte Memiş'nin deresi üstünde de bir türme kurdular. Aydan bileyim daha ne olacak, neler? Bizde kamalizma kelmez dep töşekte serilip yata bereyik. Enver atılıp yerinden turdu. Gözlerinin köşelerinde hala daha korkunç parıltılar uçuşmaktaydı. Birer köylülerini gözden geçirdi. Son Bekir'ge tikilip baktı. Aytkan şeylerden köylülerini kandıra almağınına emin olgan adam gibi gözlerini yerge aldı. Evine taraf gitti. Köylüler dağılıştılar. Bekir yol çetindeki taşka oturdu, bir tutun sarıp yaktı, düşüncege daldı. Enver de yavur gibi laf etti. Evine mandal urduracak, ahırını kirlitleyecek imiş. Men bu işini yapmam. Enver Allah'ın bayırında otura, evinin o günden gelip geçken yok. Tavuk kümesine kilit assa bile kimse görmez. Men ise yol çetinde oturam, ahırga kilit taksam kelgen keçken korer, alimge maskara olurum. Ahırga kilip asıp yavru oldum mu? Maçıkını ya da atını kimse çalıp olamaz ya. Molla Ericep'nin koylarını bakayık ne oldu? Yarın ya da obrisi gün ortalıkka çıksalar, Enver'deki suratını bir göreyim. Bekir tutununu içe,
Врань түшүнчөсү отура, чарыкларынын учуна бака, сон башыны көтере, тутунуну сак элине ала, сол тирсегини сол тизине коя, башыны юмругуна таяй, текрар түшүнчеге дала. Ким билсин, белки Энвер акыйкатны айтадыр. Камализмага ишанч болмас, янгын бажаны сармаганчы бир чари булмалы. Кушкаяны да дебирмедилер, ама Энвернин айтмасы кеби ичини адам акылы оярда бир кач чапчак барут толдурсалар, бу түшүнчесини бүтүрүп жетиштире алмады, көзлөрү огунде эки аяк пайда болду. Буңа эки чамур казыгы десен де ери бар еді, чүнки келгеннин аякларында не чарыклар, не саргылар, не де балаклар көрүнөдү. Бекир яваштан башыны көтерди, санки ер түбүндөн чыккан бу инсан оглунун жүзүнө шашкын бакты. Каршысында чобан Сейдалинин күчүк оглу Ремзинин кардашы Сабри тура эди. Сабринин яшы 15-ни кечмеген болса да, вужуду бир меше күтүгү кеби саглам, кокус тактасы ве омузлары бир касап яда бир демиржик тезгахы кеби кең, калын эди. Бекир бир кереден Сабрины танып боламады, танылганынан санки бир сесинен «Торун, сени бирөө кырпалаган галиба?» деп сурады. Сабринин эки кашы ортасыны адам акылы уруп когерткенлер, көзлөрүнө де сыяртканлар. Бай анасына. Бекирнин сөзү ашагы юкары аман-аман керчек эди. Сабри индемей, башыны кокусуне эгип, Бекир эмжесинден бир шейлерини гизлер кеби утанчак көзлөрүнө жерге тикип, бармакларынын чамурлуу быжагынын дөгмелерини чекиштирди. Кайдан келесин? Немишнин дереси үстүндөн эмже. Арабаң кайда? Мезарлыкнын артында ташладым. Не үчүн ташладың? Ташладым, сизни көрдүм де. Я. Бекир Сабринин бетине диккатнен бакты, энсесини кашыды. Эки көзүңнүн түбүндө эки фенер, бай анасына, жакшы этип де урганлар. Мен динсизни жакшы этип салладым. Я, о динсиз ким Торун? Иван. Иванмы? Иван эмже. Сабри текрар башыны кокусуне эгди, утанчак көзлөрүнү Бекирден гизлеп, быжагынын дөгмелеринен ойнап башлады. Бекир не бажагыны, не айтажагыны билмегендей катып калды. Бир шей кыдыргандай болуп, отурган жеринден турду, сагына солуна бакынды, энсесини кашыды, жебинден кисесини чыкарды, калтыраган бармакларынын бир тутун сарды туташтырды, Сабринин бетине бакмайып: «Демек, сен де Иванны дөгдүн, Дөгдүм эмже, ама юмруктен дегил. Неден олса да дөггенсин, ойлемі Торун? Аферин. Ләкин себеби неде? Сабри калтыравук сесинен яваш-яваш, соңра чабик-чабик арада олуп кечкен чейини тарифлемеге башлады. Бугун саба арабаларны мемишинин дереси үстүнө айдадык. Дерени кечтик, Рум коюнун юкарысындагы кобаларынын этеклеринде арабаларга таш yüklедик. Арабаларны агзына кадар yüklедик. Иван арабадан арабага барып келе, ташларны көздөн кечирмеге башлады. Емин, эки көзүм чыксын, менин арабамдагы ташлар о бир арабалардакиден эксик болса, эки көзүм чыксын. Иван арабамдын янына келип, арабаңда не кадар таш болса, шу кадар да yüklей деди. Yüklемем. Yüklесем атым чекмез дедим. Атым чекмесе озун чекерсин деди. Не атым чекер, не де мен чекерим дедим. Мага күфүр сөзлөр айтып сөгдү. Без бедава таш ташыйм да бирде мени сөгесин дедим. Истесем сөгерим, истесем урарым, чүнки мен русым, эмде начальникым, сен исе татарсың деди. Бөле дегенинен оглан сусты. Сабринин сусмасынен онун башындан келип кечкен белалар, огурсузлуклар, яныклар Бекирнин көзлөрү огундай жанландылар. Бекирнин юреги бу кедерлеринин Ивандан келгенini эс эткендей сыкылды, эллери калтырамага башлады. Бекир көзлөрүнү да кең ачып, Сабринин бетине бакты. Мен русым, эмде начальникым дедими? Деди эмже. Айт Торун, айт, коркма. Шай дегенинен мен ачууландым эмже. Арабама минип ташларны жерге аттым. О мени урмага башлады. Мен де ону урдум. Языклар болсун, о сени чокча урган. Жок, онун урганы кадар мен де урдум. Ондан зияде урмак керек эдин. Урдум.
Endi Sabri biraz serbestçe laf etti, fakat sesi hala da yüreğinde saklangan bir sırrının kederini taşıyor idi. Nasıl vurdun? Arabadan aşağı attım. Ivan bağıra bağıra Rum koyunun yukarısındaki taşlıklarga ketti. Men de yolga inip arabamni koyumuz betke aydadım. Memişnin deresinden bayağı uzaklaştım. Yol boyundaki kara selbilerini geçtim. Son birden arttan araba sesleri kıçıruvlar çalındı. Çevril baksam Ivan. Toxtadım. Ivan atını 4 nal aydap mağa taraf kelmekte edi. Keldi. Bar sesinen kıçırıp başladı. Men ne kabahat işledim? Kabahatım yok. O ise meni söge. Em söge emde kamçısının meni şıbalay. Em söge emde bağırat. Tatar артына kaydı. Tatar seni türmege atacağım dedi. Men ne kabahat işledim? Hiç. Atımның telbevlerini tutup bir kamçı mağa, bir kamçı ayvanga indirip köteklemege başladı. Sabri'nin sesi boğazında kırılıp başladı. Oğlan laf etip olamay. Birden gözleri torlandı, kirpiklerinden süzülgen yaşlar dudaklarına doğru akmağa başladı. Bekir şimdi Sabri'nin sesinden beter kendi yüreğinin acısını dinleydi. Sabri bir müddet indemeyip durdu, biraz yatışkanday oldu. Ama hala da yüreğinde gizli bir sır var gibi bir sesle devam etti. Yumruğunun atının kursağına, başına vurdu. Dayanıp olamadım, arabadan atlap düştüm, atını urma dep yalvardım. O ise atını ep urdu, men ağladım, yalvarıp yalkardım. O ise, tüketirim sizlerini musulmanlar. Bekir'nin Ayşesi elime tursun, onu da böyle etip dögecegim. Remzini de türmege atacağım dep bağırmaya başladı. Ayşe degeninin yüreğim tıkandı emce. Canıma bir şey yetti, tak etti. Ne sağıma baktım, ne soluma. Elim arabanın tahtasına ilişti. Onu koparıp aldım, nasıl olganını bilmeyeyim. Tahtаны Ivan'ın kafasına indirdim. Ivan yol ortasında leş gibi serilip kaldı. Sabri sustu. Bekir başını eğdi. Beti yağmurdan evvel dağlar üstünde toplangan bulutlar gibi sert ve korkunçlu edi. Çarıklarının üstüne bakıp otura. Ne Sabri laf etti, ne de Bekir. Havası açık. Kokunun yüzü tertemiz, masmavi edi. Bekir yavaştan başını koterdi, gözleri hala da yerde, göz kapakları yarı açık. Yüreğinin en terin köşesinden kelgen bir seslen "Öldü mü?" dep soradı. Sabri endi içindeki sırrını açıkka çıkargan adam gibi rahat, biraz kısık, biraz da heyecanlı seslen cevap verdi. Yok emce, kanlar içinde yol ortasında yata. Onu öldürmek istedim, atka yapkan şeyleri canımını yaktı. Meni urganına yanmayım ama atının ne günahı var? Öldürecektim ama... Üstüne atıldım, Ivan ağlamaya başladı. Ağladı, yalvardı. Ya, yalvardı, küçük bala gibi yalvardı. Vay namussuz. Bana para verecek oldu, okur okur ağladı. Men bilmedim, men şaka ettim dedi. Hiçbirinizge dokunmam dedi. Ayaklarıma sarılıp kene ağladı. Barayım senin babanın esiri olayım, işinizni yapayım dep yalvardı. Men onu dinlemedim. Ne yaptın? Kanlı başına bir kaç yumruk daha indirdim, son acıdım. O yerde bıraktım. Sağ. Özümde arabanı koyga aydadım. İkisi de sustular. İkisinin de gözleri yerde, ikisi de dertli. Ama kederleri başka edi. Bekir yumruklarını sıka, derdini yüreğinde boğmak istey. Sabri dayanıp olamay, ellerinin betini kapatıp okur ağlamağa başlay. Bekir yerinden turdu, ellerinden Sabri'nin omuzlarını sardı. Sabri başını Bekir'nin kokusuna tayap, boğulur gibi, boğazındaki katı şeyden kurtulgan gibi, eli gırtlağında ağlay. Men ne yapacağım? Ne yapacağım emce? Babama ne edeceğim? Babama ne edeceğim? De edi. Güneş ortalıkını yaxşı etip kızdırıp başladı. Herhalde saat 9 kararlarına kelmeli edi. Enver'nin karısı zemine ev aldındaki fırınını yakkan, fırın ağzından taşkan alev ve dumanlar kıvrıla yayıla çıplak bostanının, tüksüz hindiler gibi turgan bağının yüzüm kütüklerine enmekte.
Кенде евінің огынде Есма чаршафларны, yorганларны телге асхан, давыл чалгандай оларны ойле де бір домпузлай ке, etrafga çökken dumanlar ile Bekir'nin evi Yalta limanından çıkan bir vapurnu andıraydı. Kubreler üstündeki tavuklar ise Yalta iskelesi yanında yerge yatıp yuvarlangan sarhoş Rus kadınları gibi kubrelerini havaga savurup özlerine yem aray edilir. Sabri evge ketem dep Bekir'ni terk etti. Bekir payın özü kaldı. Bekir kayda ketecegini bilmegen adamday tura, hala da açulı, yumruklары sıkılı, yüzü sert edi. Ivan. Ebet yüregindeki şey Ivan. Dersin Ivan kopuk sarı tişlerinen Bekir'nin yüregini kemire edi.